Kimani wa Trako. Anasiru na Morioki. Mawa. Sikia. Oh, sio. Nekoroga. Wawajiko. Koroga. Wawajiko. Ineone araina. Njeri wa digito. Ya. Wakitormeja niki. Umakia dole boili. Tago koroga wawajiko ni baro tago iromo nguhe. One orato hire hiti njero muno yaku gatuinagio tumahindi. It is becoming a runaway hit. Godho Wednesday JKA Sija. Kama kawaida kama na JKA iko wema. Tanyaka gotuka ukaho iki. Gaduke mundu. Ini. Ngira marangi mau mothe we. Mwana na gacathi. Netioka Kwigangara jatagwo body chair Gathaya Dennis section Goni wa Thoita. Welcome to the month of December. Thank you. Welcome to December body chair. Oh yes. How are you doing? I am well this December. I'm well too. Ngathocia mwanyane mwana ni gutukinyaniria ginya hau atukinyitie. Ni thasi yake. Kuona December ri. Yes. Ti mwathani ati ugithinjire. Niguo. Ki agatumone December. Guti kindu hakite Murungu nakio. Ni thasi yake. Ndogo kwenda uguo. Akirigua. Kuona mwisho wa mweri wa mwaka ri. I tell you. Nekirathimo kia Jehova. Oh yes. Uria kuwa wega na ndire kwendire na uru ni wekira sati iria ya nyutu yotore to igwanire ni taiga tutiacokeirio kiu ni kiarigire kokas ya JKA horo wa taiga. Yes, andira kwirire riu ino ri. Yes, he mihaka ya kaunti tangikira niguo kwani mangia kawe kira nyamu cia githaka ino ndikumakia andu be aja tigana nayo. Well, it's a very smart one. Yes. Umuthi ni mweri wa December. Welcome to December. Mwaka wa 2021. Oh yes. Na kuma umuthi guthie na mbere. Oh yes. Nakuru is officially a city. Swageithia muno na gitio muno na kwinyihia and are the city of Nakuru. Yes. Oh yes. The fourth city. I tell you. In Kenya. Between Nairobi, Mombasa, Kisumu, and Nakuru. Yes. Muthi ni romana heo chata ni mutongoria wa bururi. Yes. Na ndirona tari kwari kahinda gaka. Ne kwari mugathe mutongoria wa bururi. Been very busy. Yani araguthire mathaa mau. His longest speech ever. Ona ndirakinya ndorauga ati najaribu kukatakata hata mimi nimechoka. No, it was long. Oh, he has a lot of energy. Rakiakire ndariga sida hibundo ya gutaburukia. That is correct. That was quite a monumental address. Ogithikiria maundu maria mothe arataburukiria maria thirikari yake hotete gukinyaniria ri. Oh yes. He has a lot to tell. Oh yes. I tell you. Oh yes. Kimani wa Trako. Okay, Jehoro muni dawe kama dhafu mwori ugachokia. Auctioneers are not very good people. They are not. And they never have room for negotiation. Mukinyanetie how. Yes. Negotiation ni at a bank level. Yes. Yes. Ya hetoka how ri. Ajio no mwa kuigua na. Yes. Kana guikara thi gucira. Tondu na auctioneers no ni kandarathi maheago. Ajio tia fake. Ajio mewira. Yes. Na ole utahari kiulu kyo githuko bokiao agoro vetu biro bagata he. Yes, they must accomplish the mission. Absolutely. Gojo utagia riri devolution conference ino rathi na mbere kuria Makueni. Yes, na niwakimenya counties ngurani ni o county ikiri na stand yayo kuria definitely they are showcasing kiria mwikaga. Yes, what you have to show for your
county. Definitely. Na ni challenge kuri county cia Gikuyu-ini. Maundu ndirona magicukizwo ni county imwe cia na guku, especially na guku ruguru na some eastern counties. Absolutely. It's quite a challenge kuri county cia guku Gikuyu-ini. I think miena ya industry tuko chini kidogo. Chini sana. Sana. Because it's on a key process. Kitu they have their very good presentation. Adota ginya Kisumu. Even Kakamega. Mega they have no, adwa ciori. Na nĩ njĩra gũkwĩra haha matuko mathiagu. Yes. Tũngĩthiĩ na mbere gũkomera matuguo tũkomeire matu central. Yes. Kwanza especially at county level. Miaka 15 miaka twendie gũkari. Yes. He county ciarĩ thutha mũno. Yes. Na nĩ igatũhĩtũka na itũhĩtũke na gũraihu. Tutuĩke marginalized, which is unfortunate. It's quite unfortunate. Yes. Rĩu nĩtũkwenda twĩbarabarie. Yes. Gĩthemba kĩrĩa ndona counties imwe, some counties you would least expect. No, even Mombasa has put up a very nice show. Yes. Tibisa jega. Especially for us. Tikituka sigo kia Mount Kenya turathi gweka atimirio. No. Okay, tibekele miorwe. No riri. It's a challenge to us. Our industry. Yes. He handu turashuga. Our entire region. Mani tunalala kidogo. Na nĩ tũrĩ hĩtũkwo na tũhĩtũkwo nĩ andũ arĩa angĩ na mathiĩ kũraihu. Yes. O tũkĩmark taimaga. Absolutely. So governors, wake up. Amukeni tafadhali. Aina mũndũ etagwo Serem. Ĩrĩa ya Central Region Economic Bloc. Yes. Nĩ ũrabatara gũchallenge-ana. Challenge yourself. Wekwo kaũndũ Nyĩrĩ gagekwo Murang'a, Kiambu. Yes. Which is the other one? Kirinyaga and Nyandarua. Yes. Challenge yourselves. Absolutely. And we have heavy potential. Heavy. Na andũ aruti wĩra na andũ me hakiri mũno. Yeni. Oh yeah. Kirabatara gũturanĩrwo. Absolutely. Kamwe kayo kamũingĩ mũthũngũ the Wednesday tũkĩgangara. Section goni watho ita. Bodi chaga Thaya Dennis. Teguri araini agata. Muziki gwokire wa goro muno. Teguri arituĩka gavana. Wego ugu athiĩte rĩ. No arĩmbĩtuĩka one day one time. Yes. Lisemwaro lipo. Kama halipo laja. Naam. Kavu. Amatari no mugo. Roro ndero akũrũga wa Wanjikũ. Etagwo tuinagia tũmahĩndĩ. Kũrũga. Nĩruo rwerũ rwa kũrũga wa Wanjikũ. Yes. Korona ĩtanoka. Andũ marĩ indo. Thaa inyanya na ndagĩka 26 gwa kameme kayo ka mũingĩ tũkĩgangara njĩtagwo Board Chair Thaya Dennis. Etagwo Section goni watho ita. Yes. Gatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria kameme harĩa hothe ũyũ mũthenya wa ũmũthĩ. Gĩtio wega Jumatano tarĩki 24 mweri wa November. Maũndũ nĩ maikaru wega. Na Ngai arĩ ũgĩtĩ-inĩ. Na nĩ wega tũkũririkania next week nĩ December. Next week ciana cia Ngai tunaingia mwezi wa mfungo wa mwaka. Naam. Yes. Next week nĩ December. Na December ũkaigua tũnjia kũrwo nyĩmbo mũthurwa cia Mary's boy shout Jesus Christ was born on Christmas Day ĩgakinya. Na tũramũigire tabulation ya holiday iria ciĩ December. Ko mũndũ ebange kĩmondo. Wajie kwĩbanga tene. Yes. December is very small. December yakinya nĩ tũgakũririkania rĩngĩ so that you are aware of what to prioritize. Ndago
no he mweri mundu ategera kimondo ni ucio ni December icoke nyitane na January tondu maundu maingi muno no igua by December ndenda ukonyingirite nyumba yo thigo kungarira kundu kuri kundu by December ndenda ngari yakwe kundu ikinyite by December yala ciro tuko tukanithie nake December kiri next week by December okoro muthoni ndakorwo njitikirite ndikanie nake juyo ndo tiomwe kwisha hingore mwaka mweru na mundu mweru niwe na azimio lingine azimio. So there are people who chase. I will tell you that story one sometime. People who chase girls for years. Asa ngaba na arugana riri ngari no eta kwasia ngari no masinde si no jeep. Oh jeep. Yes. Ndenda amushedo jeep ngari okozio karonda about yangu mbwenyu agathuku yo komwe yes yacokerithie kajua kangi Stella Kenyenje how are you Team Subaru Outlaws hata hawa pangwingwi hawa tunajua and we agree Sheriff we agree anyinyi amupangwingwi yes ana nganga getundu all the way in Korea US of ina modele birthday amutumia wake Irene Wanja wajana sister ya badi yes matiko Korea Seattle happy birthday Wanja God bless you na ko geremia kamigi muno ya kirathimo na mwena ko mwagaikagia kanyamu na goko ide mutiraga dira makodo na makadamia rewaga idia diriri yes ni bida dire hakange mabida the detective yes nimesalimika atigaithia Abimeleku emia tabebe engi Simon ni mutambo ri kuyo andumira wina speed ya 260 okay 260 sawa nomba kalibox wago sisi akiri kuri andu ya maika githie to miakari ndungimwira wina Volkswagen ya gutambure tondu omo ebi ndesiage ukira ingi meko iko yani ngimuno gicure cia kuria Mombasa ni ya Shero of A+ Motors muthuri wetagwo Kiandaka amwaki wa kuria mugutha wima sana salimia sana bagirika niki motho wa Optiven wazutumira machine yes ema ni Jeep arauga yake ni Jeep Cherokee yes a small car not Cherokee it is not not ya Japan kaiwage sesa kaiwage pre nuwa inya pre jadi faraga Jeep hakuna kazi ni andu Subaru mathitiketie kwe ngari igitengere kire Subaru roni angi watengani na Probox ya mira na umanya Subaru yake ni turbo ni kireto ginya mabooster na bado no iratwana na Probox mtu achezele ni yake na muno si wa Subaru matengana na mundu wa Probox ya mugukari one was making money the other one was using money are we together utengani na Probox ya muguka eratho ne gambia wene cia kura sina Alex wa jamii arauga atiriri rimwe ti kwenda ni hari cia V8 na iPhone ri itaiganagira muhuko okay you know situke uncomfortable to adore na matora ma V8 mau na iPhone ri metu tumefuto tumanyitaga niwe geikara thi ndiharuka muhuko moni karauga na nima odari ona TX kana Range Rover ihatete karori ya kunia namba plate ine kana rivet ine ya side mirror
Digiri wagakonia Rivetini ya zaidi mira kana puretini Kaide wendo Alex wabujia Alex Geshobo arau atiriri ngari icio cietagwo riri press to start machines Icio press to start keyless entry yes aya we hear you Tana sisi watu wa mafuguo aigiona moiro kamao mafuguo ni mafuguo bora sinagurumisha gari yajikuria ya MC pia ni musaba ya gari mno kuna special breed ya doriri aria gari cio cikoragwo na automated tailgate yes automated tailgate ni kuga atiriri butire ihinguragwo na batoni kana na chavi ikea batia kana kuhinga no batoni ikea ikurukia na andu acio ni matuikaga irritated ungithiani atũra ingira TRM kana moro-ini wacimania gerie kugucia they become very irritated yo mura wacha hiyo kitu wacha nikufungulie ndio nao nyamu ngithuka ni rehaga thina mũru mũno ndĩbatie kugucio kwaje ngithuka ikwamire gatakati ndithia thĩ kana rungu yes wacha ijifungue wewe wacha ndio ndio me ngari icio ri mathi moro-ini mamba kũra ngari central nigetha wacimani agucia ero wewe ambia huyo atoke hapo mwambie atoke itajifungua ngoja nikufungulie okay wewe ni nini JJ mutukanio muthaka muno gwa kameme kayo kamwe gito Kwigangara yes tago body chair gathaye tennis Section Goni Wathoita jukebox awa yuzakare wadaro kugeithia muno ndagaithika muno wa ndaro yes masana Ben wa BG kuria masto rauga riu ramine kinyete bega ne karika hau ginya hau masto juja masto ne konyoro wow that is good to kana ku kurora warie wa ngondu andazde yani agwa na mundu na kindu na kuu no kirage ya value ajiri odogo ka ku asure no kare kira very good it is it's kera kera very kera asante oyo tago shage wawili thank you bori tago twandikire marua mange oh yes wakameme kayo kamwe gito Kwigangara tago bori chair gathaye tennis itago Section Goni Wathoita Monday tariki 22 mweri wa November mwaka wa 2021 oh yes kigosho Monday to Kwigangara yete bega Rĩgorikana tũrĩ ĩmwe kwa ĩmwe thĩinĩ wa Kimeme FM official live atũra hau ndĩ mũthoni yeni thadi adiji digital ego mũno nĩ DJ wĩtagwo DJ Triple aina akĩkũria Dekia Bustani ndaithĩka DJ Triple oh yes very young energetic man wanajituma sana yani na heja bera ndumire ngugeithie iracemanirie nayo mendagia maguta harĩa petrol-inĩ ya Total harĩa auma keno gĩthiĩ na Makuyu Total harĩa kĩanda ndiramĩona we Total nacio nĩ cikoragwo ciĩigĩte yes ya Makuyu highway ndio na njiri ĩtagwo atĩa njamba na nĩ moja ika wima ni wima tutakumbuka ona muthuri wĩtagwo Ngũbia rĩ wa kanitha wa Mwathani rĩ ndagire ngugeithie mũno etagwo Ngũbia yes ndio nĩ ndagithĩka Ngũbia na andũ aingĩ mũno itaririkana Ngũbia ndirikania atumia acio yani wima sana thangi mũno kama son of Waithera the self proclaimed JK chair Murang'a County
akene hegetua kagwa twekira bete mbere kwenda nginya county chapter athorikadia maito account Nashua Sabina, you know she's been doing mental health runs Saturday akoro kuria kwanyu. Yes, Madioya. Yes, very well. They are welcoming the boards here for at least 10 kilometers. I will try the challenge. Absolutely. Ambia maito account tutapanga tuseje tutengere wewe kama yenya le tiketa itano so kone ko itaita na utota kuhito kutatoro hoki tota kuhito maito Sabina ajiro ashege we will plan for Madioya yaka ya kilomita 10 not really. Yes, at least for mental health. This is noble na naona ni guito account yangu no to ke ira kama gwa tuigire t-shirt no gatuhera ando matwajie mbere ni uru muno anene ajikiye makionekana metiru tugicenga ni uru etaru president yokete kwanyu ko igwa tournament ya muvira akidiga penalty goalkeeper ucio anyite ugiko kienda kuonia ndote ni urekererie nyamu ingire ni wetu na ndonona muvira ucio wona oroka na guku ugwe na guku rohe ruoneke mundu angigurukia aonyite angihirwo gutire kundu ngikihirwo erwo gutha ringi anyite ringi no irwo excuse kuja kidogo ale nyuma ye bagi unavutaga enda uambie wale yaba mwene galali ya thank you no haguru what are you trying to make the president look like omoka ujela igere wada kwero gijita ubira kukiome I tell you. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Sasa DJ 254 mwenyewe. Oh yes. Gatondo's finest. I tell you. Yeah. Come on. Shuka. Ono leo kwega mayo. Negukena. Nimwekenerio. Karibu sana. Oh yes. Kuma kore gwo kire nyaga kire mabogo kia jahe kire biro kore gwire mashiagongu. Oh yes. Oginya mutabruko wa Nyandarua thaici ugo radio ciothe ni kameme kayo kamwige. Oh yes, I tell you. Thini wa Homoka Holiday Edition. Niyo kajeta MC Big Alufa Man. Itakuwa section goni watho ita good afternoon. Mamai. Neguo murio. Netwatongana ringi. Mamai. Niyo konorere githagia na thigũkũ ya mũrũguo ngai nĩ amirehe twanyitithanio ndingĩra ũgomwe thigũkũ no regire kũgũra rĩu no anjĩire mama nĩ ma ya mũndũ nĩ ma ya mũndũ niĩ ndĩ na ũma waku nĩguo ũigĩrĩrĩki no camba ĩni oh yes karibu sana mũthikĩria wa kameme kayo ka mũingĩ oh yes ithuĩ twĩ gũkũ gũtwarĩria thĩinĩ wa SMS ya 20014 Kameme FM official thĩinĩ wa Facebook